dođemo do ovdje vamo. Ako poginemo, halalte, ako stigne. I čas smo ljudi, ja sam Eldar, ovo je prva epizoda na kojoj ćemo ići do ondje tamo se potruditi da dođemo i probati sakupiti 50 lajkova. Idemo. Jesi, počeo. Snimaš. Opa, evo mi. Dođe. Snimaš me. Ako ovaj ne uspijemo ni treći. Opa. Hop. Držimo mi težu sad ovaj se. Opa. Evo me. Ovdje. Ništa. Ništa. Nikad. Tako, dobro. Joj, tako, joj. Jao. Opa, evo nas. Prelazimo skraj! Ovo nije mogla da uspije. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Puštajte. Šta? Ostavite like i subscribe.